yararwaye indwara agiye ku mwana mutoyi ngaba baracari kujya korora n'amosozi. Murabona ingene angana hageze yaho akorora amosozi akarira byari bibabaje cyane. Arabatelefona arababwira ikibazo afise, muramubwira ko bigiye guhera. Bimubwiye ngo ntibyashotse bihera ahubwo byaciye bimubabaza uko bitahura. Aravuga ati umuvyeyi yavuze yuko bigiye guhera. Umugoroba byari byaheze, no mu gitondo yavutse atamusonga n'umwe yumva yavuze kandi afise n'ikibazo cya minervale. Ejo yaciye yumva umuntu mu telefone amubwira ati umunsi sapi umunsi no bamutelefone amubwira ati jewe twavuga n'ibyo mw'ibyo tunaongea naye usiku. barambwiye ko usingorane ibyo kutameze kwa Ukienda kwa kibazo ya heza nikakwambia naishi kutumia ko wahinduye idini kanaambia kubadilisha dini bakora ko wakijijwe akajini bado unaokoka iwanyu wajinda kweli pakaingia vile vile bakijijwe nimevalia ionekana kugira ngo Yesu aje nikakwambia Yesu anaenda none bavuze ngo n'umunsi so nasema leo Sizere sengankati ndimate mbona message uraje isema telefone unaambia ati witera top dure mlivira ya kujoza naje nageye chintu kaninde rwandageye mugabo nahizo objective uko wambye ati wewe uzobigishinga naye mwishenge kandi icyo gishinga naye tuzokoresha muri family uko jena bari wambye ati wewe yo professor wa mama niwa leta kukiyanga namba rugiye gucamo uzo Mungu wanje umizi naina kwati niwe naina natihanga nizo dozihanga kwa ziko zani kwa ndema uyu munsi rero bakabanyesha tunagere achama 60,000 Roma rero ndoto ndinanyuma bwa manje badashura abandi barabafije kwa myanda biko bafije akiri bango atari umuntu kandi kumvu nale uwo muvu musipoze ko muko kumajyagiro je mutenyo mwango rero babire batanze yuko weza kukuregaliza kwejo nejo avami mugabo kuna mai 60,000 ça reste 80,000 yabaye ubu ndize yakoze jambe nei irabimore umunsi ni manje bantu umunani bo bisinya tugatanga 10,000 tukarangiza kwa wangapo watu nani wanataka tusimite watu wa 10 tubanga nanje ndimo batanu batandatu ujya ataze family pizza akatabazo kama kuna masta arashimira akavuga kicyo minervale. Ini na ya TikTok Yesu wadosho ashimira Imana cyane ubona nanje ngiye gukora muri afshari uko n'abanyeshuri benshi ndayidabati kubera donc ndafise nyokuru ngaha mukakiza sijambe nayobi ndafise nyokuru ngaha mukakiza biju niwe yampinduye byose n'umwigisha wanje niwe yamaye inyota yo kuza ngaha yangize test cette fois aranabimbira mu nyuma ndashimye rero reka yicarire amen kandi gereza y'imbabazi kubw'umuvyeyi wanje papa donc Imana nizo wabimugira nabi je ndamukunda mugakora yamaze kuva ngo nagiye mu bushenge bw'ubudobido muvyeyi uzomuhari siwe namba bari yo namba yanjye namba bari this God Amen. niwe babaga mashikana asikia milongine ari afasa kuona na sinabona na kufanya wa doiki awe mirongo ine gusa nko n'ibicumi byarenze ko yashaka kurusha kwa ushirika na mashande posho kirango cyo amen